Oh no. Good night. Good night. Luar biasa. Hi guys. Welcome back to Papa Mickey's channel. Papa Mickey ist am Kochen. Cooking. This is just an onion Schnitzel. Gibt's kein Englisch Ausdruck, oder? Ja, Schnitzel. Schnitzel. Onion. Onion Sahne ist... Whipped cream. Okay, Onion Whipped Cream Schnitzel. Wie würde man das auf Indonesisch sagen? Zwiebel ist? Bawang. Bawang. Und Sahne? Schnitzel Cream Bawang. Cream Bawang. Einfach was Englisch. Ja. Cream Bawang. Cream Bawang. Suami masak, istrinya trika. Pekerjaan paling membosankan ini. Ini ada 2 keranjang dan di atas ada 2 keranjang lagi. Luar biasa. Sampai gendong bayi. Mertua sih sudah bilang kalau nggak diantar cucian yang untuk disetrika dia ambil, dia jemput. Tapi aku bilang toh kita karantina gini ya di rumah. Bisa lah aku nyetrika, aku bilang. Saya kan ada abang yang bisa bantu gitu ya. Kalau enggak aku sendiri ya mungkin bakalan kirim ke Inang karena abang juga nggak kerja. Ya gitu deh. Jadi aku bisa ngerjain yang lain sembari abang masak atau beresin rumah atau fokus ke kiddos. Jadi aku juga bisa produktif selain ngevlog gitu ya, ngedit vlog segala macam. Oh, wangi masakannya abang. Lagi immer noch. Wir Macker. Die isst du schon. Makan. Und lecker? Kocek? Sampai yummy depan. Und jetzt sagt Yami und Kocek? Good night. Good nice. Und meine Zoe-Maus? Na da. Mantap. Sehr gut. Depan. Der Bomb. Mantap. Sam, ich hatte probiert. Ich hatte so probiert, so Vogel hattest ja. Covid-Test. Mir hat es nach Gras geschmeckt. Dann lass uns mal schauen, ob das... Mama, dieses Getränk schaut wie das hier, finde ich. Oh no. Nee.
Thank you for watching. Makan dulu ya. Genau, makan dulu ya. Thank you for watching. Makan dulu ya. Thank you. Be safe. Genau, be safe. Thank you for watching. Sarangi. Yumi-chan. Sarangi. Sarangi gengs, bye bye. Bye. Sarangi.